ku munsi wo kuwa gatatu mu kiganiro n'itangazamakuru perezida wa Gasogi United yabwiye abanyamakuru ko aricyo gihe cyiza cyo kwihorera ko umukino ubanza PFC yamutsinze itamurusha ko yamutsinze kubera abasifuzi no mu gikombe cy'amahoro ko PFC itamusezereye byanyabyo ahubwo ko ari ukubera abasifuzi. Rero Kanisi yaje kugaruka avuga ko ari igihe cyiza cyo kugira ute cyo kwihorera, ashyiraho n'ibiciro 3,000, 5,000, 10 ndetse na 20. Aka kanya rero tuje gusesengura uyu mukino, tuvuge byinshi birimo bivugwa mbere ya match, tuvuge byinshi biri mu myitozo ya Gasogi United, tuvuge ku mukinnyi witwa Nshimiyimana Marc Gove amaze gutandukana n'ikipe gusa aracyari mu bakinnyi bagomba guhembwa n'ikipe, tuvuge kuri APRFC nyuma ya derby, tuvuge kuri Niyibizi Ramazan amagambo akomeje gutangaza, tuvuge kuri byinshi byifuzo by'abafana ba APRFC bakomeje kwifuza ko umutoza Darikonovic agomba kugenda akaba yava muri ino kipe. Rero tega amatwi kino kiganiro dukurikirane kugira ngo umenye byinshi bihari kuri uno mukino. N'ahandi kuri Sports Journalism Galaxy TV tubagezaho amakuru yose y'imikino aba agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda kandi asesenguye arimo ubwino bwinshi. Ahangaha rero muri kino kiganiro tubana na Kawunga nziza, Kawunga ya Nikoja, ni Kawunga yujuje ubuziranenge, Kawunga iryoha kandi Kawunga ifite intungamubiri. Aho yikeneye wahamagara kuri 0789861818. Aka kanya reka dukomeze cyega kwizimba mu magambo cyose tuvuga ibintu byinshi. Kaduhere ku ikipe ya Gasogi United, akaba ari ikipe izakira umukino. Naberetse ibiciro bigomba kuzifashishwa kuri uno mukino uteganyijwe ku munsi wo kuwa gatanu ku isaha y'isa moya. Akaba ari umukino amasaha meza kuko ni umukino uri mu masaha yo gutangira weekend, si umukino uri kumanwa ku isaha y'isa 9 nk'uko abakunzi b'umupira w'amaguru bagenda babyinubira kenshi na kenshi bavuga ko bace zo ku isaha y'isa 9 ziba zitagaragara neza cyangwa se zituma abakunzi b'umupira w'amaguru batajya ku kibuga bishimye banezerewe bameze neza. Rero uyu mukino Ferwafa na Rwanda Premier League bafatanyije bawushyize amasaha meza, bawushyira ku isaha y'isa moya. Buriya rero kuwa gatanu kuko abantu babiriwe no mu kazi saa 12 haraba batageze mu rugo cyangwa se baba batakabonye umwanya mwiza wo kuba bajya kuruhuka no kureba ibintu nk'umupira ku bakunzi ba football. Rero isaha y'isa moya ni isaha abantu bose baba bahari kandi bameze neza biteguye kuba bari umupira abafana bakaba bahari bagashyigikira amakipe yabo. Rero ku munsi wo kuwa gatanu ku isaha y'isa moya ikipe ya Gasogi United zaba yakiriye ikipe ya PFC na Bestike ko hasanzwe hose ni 3,000, ahisumbuye 5, VIP 10,000, VVIP 30,000 ndetse n'ahandi nabonye 50,000. Ubwo ni hahandi hicara abakoloneli ndetse n'abandi bantu bakomeye cyane. Duhere ku ikipe ya Gasogi United, yo sindayitindamo cyane, ndaza kuba mu makuru make yarimo mu kiganiro n'itangazamakuru. Kakuza Nkuriza Charles, perezida w'ino kipe, nibwo yatangaje ko uwitwa Nshimiyimana Marc Gove yamaze gutandukana n'ikipe ya Gasogi United kubera imyitwarire mibi igenda imuranga. Byatumye rero uyu Marc Gove atandukana n'iyi kipe. Nubwo ari umukinnyi ukomeye, twavuga ko Gasogi United yahombye intwari ukomeye, umukinnyi wakinnye muri AS Kigali agakina imikino mpuzamahanga. Rero yakwiye kuba ari umukinnyi mwiza wo kwifashishwa n'ikipe ya AS Kigali mu mikino yo kwifashishwa n'ikipe ya Gasogi United muri no mikino amaze iminsi barimo bakina. Gusa baramaze gutandukana, ariko kubera ko yafitanye amasezerano bagomba kuguma kumuhemba mu gihe cyose bagifitanye amasezerano kugeza amasezerano arangiye. Andi makuru ari kuvuga mu ikipe ya Gasogi United nubwo Kenisi yavuze ko ikipe yiteguye neza, dore ko avuga ko match yo mu gikombe cy'amahoro atumva uburyo APRFC yamutsinzemo kubera nk'uburyo bwabonetsemo bw'igitego cyaje cya Gasogi United ku mupira utakajwe na Nigena Clement. Umukinnyi wa Gasogi United ahita rekipera baro atanga pass imbere gatoya, ariko biza kurangira umusifuzi avuze ko ari offside, ariko ukurikiye ku mashusho neza ubona ko atari offside ahubwo umusifuzi ashobora kuba yaracunze nabi cyangwa se kubera speed y'abakinnyi ba Gasogi barusha abakinnyi ba APR, akaba ariyo mpamvu bavuga ko yari offside kandi na offside yabayemo. Rero Kenisi we ku ruhande rwe avuga ko yibwe ndetse ko APR stari kwiye kuba yamusezerera mu gikombe cy'amahoro kuko itamurushije habe namba. Rero tunyarukiye Ishyorongi mu kipe ya PFC, ahangaha nta magambo menshi ari kuvayo, nta kintu nta byinshi turi kumva biturukayo nyuma ya derby. Aho amakuru avugwa nyuma ya derby nuko ikipe ya PFC yaje kuba yakwinjiza arenga miliyoni 130 z'amafaranga y'u Rwanda. N'amafaranga menshi cyane, amafaranga yafashe ikipe mu bibazo byose birimo amafaranga, harimo budget z'amakipe menshi hano mu Rwanda, amakipe amwe namwe dusanzwe tuzi nk'Amagaju, Rutsiro, amafaranga rwose ari
harimo bije z'aya makipe. Bishatse kuvuga ko rero amafaranga ya PFC yinjiye kuri derby ari amafaranga meza agomba kuyifasha mu mikino yayo iri imbere, ndetse n'igikombe cy'amahoro n'indi mikino myinshi igiye itandukanye ikurikira. Rero ikipe ya PFC nyuma ya derby haje kuvugwa amagambo menshi, bamwe bata umutoza nta kigenda, umutoza ntazi gupanga ikipe, ariko bifite ishingiro kuko kugira ngo uzasobanurire umukunzi w'imikino uburyo uwitwa Dawuda Yusuf abanza ku gatebe, kandi bigaragara ko kuri match zose agenda akina ari umukinnyi ugira performance nziza bigaragara buri wese. Rero kubona uyu nguyu Dawuda Yusuf abanza ku gatebe, nta mufana n'umwe wa PFC akwifuje kubona impano nk'iyi ngiyi, umukinnyi mwiza nomero 6 wa mbere muri kino gihugu cy'u Rwanda, dore ko n'abandi bakinnyi benshi bagenda bavuga ko Dawuda Yusuf ari umwe muri ba nomero 6 beza kandi batanga icyizere muri kino gihugu cy'u Rwanda. Rero kubona yabanje ku gatebe ntabwo ari ikintu cyishimiwe n'abantu benshi. Noneho kubona ku mukino wa derby ahantu tuba twiteze kubona abakinnyi benshi bagiye bakomeye, ukabona umukinnyi nk'uyu nguyu abanje ku gatebe, ntabwo bitanga isura nziza cyane ku ikipe arimo akinira. Rero sinyeza amagambo nyine yavuzwe, muribuka aferi y'uwitwa Niyibizi Ramazan ndetse n'uwitwa Muhire Keve. Nyuma yaho uwitwa Muhire Keve ajya mu kiganiro n'itangazamakuru ku Nyarwanda.com, ari kumwe n'umunyamakuru umwe mu bakunzwe cyane muri no minsi, cyangwa se umwe mu bajene bakunzwe cyane muri no minsi, amwita Karikeza. Agatangaza amagambo atari meza avuga ko uwitwa Niyibizi Ramazan akwiye kumanza gushaka umwanya uhoraho nyuma yo kujya avuga amagambo menshi kandi nta n'umwanya uhoraho afite. Rero umusore wita Niyibizi Ramazan yaje kuba agaruka, nawe agaruka kuri mikoro amuta ibishanga rwose, ahita amubwiza Ikinyarwanda, amubwiza ukuri, amubwira ko nawe afite byinshi amurusha, amubwira ko nubwo ageze hari ataratsinda igitego kuri derby, ataragira ute nta amateka namwe afite kuri match ya PFC n'ikipe ya Rayon Sports. Niyibizi Ramazan yaragize ati ese wavuga ute kuri umukinnyi ukomeye kandi imikino ikomeye yose utaratsindamo igitego? Reba nk'ubu ngubu ngewe Ramazan natsinze igitego kuri match ihuza ikipe ya PFC n'ikipe ya Rayon Sports, kandi niyo match abantu benshi twiteze ko umukinnyi ukomeye agomba kwigaragazaho. Rero wowe Muhire Kevin nta gitego na kimwe aratsinda kuri match nk'ingi ya derby, uvuga ute kuri umukinnyi ukomeye? Bamubaza ku cy'umutoza wa PFC Darikonovic yatangaje avuga ko Muhire Kevin ashobora kuba ari umukinnyi wa mbere mwiza mu Rwanda. Witwa Niyibizi Ramazan avuga ko atari ko abyemera, ahubwo ko hari benshi bamurenze cyane bakina ku 10, aho yatanze urugero ku musore amwita Hakizimana Muhajiri, avuga ko uyu Muhajiri arenze cyane Muhire Keve watemanye n'umutoza Darikonovic, uvuga ko Muhire Keve ari umukinnyi nomero 6 wa mbere muri kino gihugu cy'u Rwanda. Barongera atangaza n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, abwira Muhire Keve ko agomba kujya yita ku bimureba, akita ku ikipe ya Rayon Sports, akareka kujya abangamira abakinnyi bagenzi be bakina mu yandi makipe, dore ko kapiteni n'abashinzwe abakinnyi bakinana abadashinzwe abakinnyi bandi makipe abagiye atandukanye. Rero biza kurangira nubwo twavuga ko asi ibintu byiza ko nko kwakinnyi abanyarwanda babiri, ariko Muhire Keve ni ikintu asanzwe akora, dore ko no kuri match ibanza yari yihariye witwa Tadeo Ruwanga, amuvugaho amagambo atari meza, avuga ko Tadeo Ruwanga muri match yashatse kumuvuna, nubwo byagize nyuma Muhire Keve akaza kwisubiraho avuga ko yabivuze ahubutse, cyangwa se ko byari kujokinga atajya bipanze. Ariko ni ikigaragaza ko uyu musore Muhire Keve akunda kuvuga amagambo menshi asa nkaho atatekerejeho, cyangwa se asa nkaho atahaye umwanya ngo ayanarizeho. Rero ikipe ya PFC nta gihindutse rwose, igomba kubica cyane ikipe ya Gasogi United. 11 agomba kubanzamo, bashobora kutazahinduka. Shimwe Pierre Mario agomba kuba ni mwizamu. Kuri 2 hari witwa Byingiro Gilbert Kagege, kuri 3 hari witwa Niyomugabo Claude, defense hari witwa Nshimiyimana Nuswatara ndetse n'uwitwa Ntihige na Clement, kuko nibo tubona ko muri no minsi umutoza Darikonovic arimo agenda aho umwanya cyangwa se akinisha igihe kinini. Mbere yabo gato hari witwa Nshimiyimana Ismail Pichu, kuko bisa nkaho witwa Dawuda Yusuf atagiye umwanya uhagije wo kuba yakina. Ubwo rero bivuze ko Pichu agomba kuba ari mu kibuga, kuko ari we tubona ko umutoza aho umwanya wo gukina. Nubwo abafootballers cyangwa se abanyamupira bose umwaganira yakubwira ko atari cyo gikwiye, ahubwo igikwiye ari witwa Dawuda Yusuf, kuko abenshi badahwema kwemeza ko Dawuda Yusuf arenze Pichu kure cyane, cyangwa se atari urwego rumwe. Rero imbere ye gato hazaba witwa Ruboneka Jean Bosco,
hari uwitwa Mamadou Lamine Ba, ubwo ni batatu bazaba bari gukina mu kibuga hagati, ndetse abataka izamu hagomba kuba harimo uwitwa Hakimu Kiwanuka umaze guhamagarwa n'ikipe y'igihugu ya Uganda, Denis Omedinho umaze guhamagarwa n'ikipe ya Uganda, ndetse n'uwitwa Sheikh Djibril Ouattara, uyu nguyu akaba atarahamagawe na Burkina Faso mu mukino bazakinamo, ariko n'ubundi nta n'impamvu yo kumuhamagara cyane, dore ko imikino bazakina isa nkaho nta kintu ivuze cyane, yagomba kuba kuko n'uwitwa Aziz Ki nawe ntiyahamagawe, bisobanuye ko n'ubundi nta n'impamvu yo guhamagara abakinnyi bakomeye, ashobora kuba adafite umukino w'ingenzi cyane kuri aba basore. Rero ejo ndaza mbabwira kuri Rayon Sport ko yiteguye AS Kigali, ariko nshuti yanjye mukunda sport journalism Galaxy TV, nta kindi ngusaba kuri subscribe, ubundi tukomeze kubana mu biganiro byiza biryoheye amatwi ndetse n'ubusesenguzi bugiye butandukanye. Hasta la vista, ciao ciao, ndabakunda cyane.